Bog svima, doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o Zenu iz budućnosti. Zapratite me na društvenim mrežama i pridružite se mom Discord serveru za zabavu. Posjetite grupe koje su u opisu. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! Da, svi se sjećate kada je Zeno uništio cijelu zemlju iz budućnosti i sve došao je u prošlosti, sada je sa Zenom i sadašnjosti. To nam govori da je vjerovatno Zeno iz budućnosti uništio sve svemire u budućnosti i da u budućnosti nema više ničega, da je samo praznina ostala. Da se ne zavaravamo, to je moje nagađanje, jer ako je Android 17 pratio sve uništene svemire, možda su to i svemiri iz budućnosti, što je jako moguće, ali je to, ponavljam, moje nagađanje šta se tiče budućnosti. Sa sigurnošću ćemo znati više poslije 14.12. kad nam dođe Dragon Ball Super film i kad izađe Dragon Ball Legends igra, jer i dalje mislim da su igra i Dragon Ball Super povezani na neki način, iako još nisam skužio kako, a skužit ću, mislim da su povezani. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima, pretplatite se na kanal i stisnite zvonce za još sličnih videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem, pozdrav!